daj reci sad, evo dobar dan, došao sam. Dobar dan, Goran je došao na jezero Pinzova na poziciju frizerka. Evo, bog. Tražio sam ga sat i pol, jebote brdo, svim brdo tamo. Sad ćemo malo vidjeti kak Jura živi, gdje on to provodi dane. Ovo je oprema, košta ko novi Mercedes. Ovo je oprema jako skupa, vidi se najbolji štapi, najbolji indikatori. Kad je Gdje su grize, indikatori? evo, to. ovo čekamo kada grize. To ovak malo dio. Da. Vidimo, vrlo ličio. Ovo ko na terednom polu. Ili čarapanki gači oko bac oprema. Full oprema. Steroidi za ribe. Tako, ono se riba voli. Ovo je bratu jedna 4 prosječne hrvatske plaće. Da, je. Ako računaš one minimalce do 850 kuna. Na leđima mu piše Predator. Sve u svemu, evo, ovo je pokevica. Vidi malo šat, malo na tijen, prirodu. Krasno. A sve vodi, Kak Jura Stopica? Znaš ono Crnogorac kada ona kad je bila nagradna igra radi, kad su pitali ljudi kako se zove ona riba kaj hvata ribe ispod vode, a nije patka, a veli guška, nije, a veli gnjunac, a veli povucine su kurac. daj sjeti. Čekaj da još malo vidimo ovo je krasno. Ajde, evo, sad ćemo, Najvažniji šaran. sada vidimo jedan detalj u tom sportu, a zove se hranjenje ribe od profesionalca. Malo papice šaran. Znači ovo kaj je to? To je kantica, unutra je. Raketica, malo vode. Sve je to. Sada to ide na naše hrane. U ovom sportu to je nešto najvažnije. I sad je hrana prosipana po jezeru. Sad riba može mirno pojesti sve to i... To ako hoće, ali očito više neće. Evo ga. Poruka na majici, radi za onog ko ne zna pecati. Ajde sad dosta, sjedni dosta. Dobro, pauza lagan. Everybody's talking about revolution. Everybody's talking about